Pozdrav ljudi, evo nas pri kraju ove 2023. godine. Stigao je i zadnji paket od ove godine, zadnja narudžba i naručili smo iz Kolumba opet Fibrine Batmane. Tako da došao paketić, eto ga lijepo zabrundan, zalijepljen. Pa da vidimo šta smo uzeli. I evo sad kad smo otpakirali taj paketić, stižu Batmani, stižu izdanja koja su došla. Znači, prvo na redu je Batman Otrov. Ovo je izdanje koje, mislim, ovaj broj Batmana sam dugo tražio, znači to su par epizoda. To je, tema je u stvari Venom, koji Bane koristi u svojim, kad mu je zagusti, onda on koristi Venom i priča se bazira na Venomu, to jest prvo pojavljivanje droge zvane Otrov, koja će poslije ponovo izroniti tijekom epskog događaja Batman Knightfall u ulozi goriva koje će Baneu onemogućiti da Batmanu slomi kralježnicu. Iako ja vjerujem da Baneu to i baš Otrov nije ni trebao, jer je on sposoban i bez tog otrova Batmanu slomiti kralježnicu. A ovo je izdanje koje dođe 22 eura, ja sam ga platio nešto manje, jer kad je ovo bilo 30% popusta i lijepo sam rekao čovjeku u Kolumbu, daj ti to meni sredi i ja to želim imati u svojoj kolekciji. Ovo je starije malo izdanje, evo ga, ono izdanje koje sam ja tražio, isto ovako komplet priča, je imalo baš ovu naslovnicu i evo ga, to je još onaj Batman kako ja volim čitat, nije od današnje moderne budalaštine, pizdarije gdje je crtež kompjuterski napravljen. Ovo još ide, znači ovo je koje 91. znači ušlo već u 90. ali ovo izgleda jako dobro, crteži su odlični, ali to ne treba ni čuditi, to je još Batman koji valja, tako da šta reći, ovdje Batman želi iskoristiti sve svoje mogućnosti i počinje koristiti tu drogu da bolje reagira u nekim situacijama, jer u jednoj situaciji, ja mislim, neka curica je poginula i on je sam sebe okrivio, evo ga, to je to, tablete ispadaju, Batman u najgorem izdanju, ovako gledajući bradu i kosu, izgleda kao moj čale u mlađim danima. Doduše, moj čale nije bio Batman, ali nema veze, ista faca, ista kosa, eto ga. Onda, koliko ima stranica da vidimo, čekaj da vidimo, ima nešto sitno stranica, nema tu su možda 2-3 epizode u stvari, ima 140 stranica, tanak strip, ali bome lijepo uvežen kao i svako izdanje Fibre, dobro, naljudska snaga u zelenoj tableti, eto ga, na Batman koji će se čitati, koji će se jako brzo pročitati, ali dobro, neki će se Batmani duže čitati, neki će se ovako na brzaka, ovo 140 stranica, to je jedan odlazak na zahod, tako da znači, ovo su originalne epizode Batman Legends of the Dark Knight, brojevi 16 i 20, tako da tih, koliko ima, 1, 2, 3, 4 broja, ali dobra. Knjiga 38, evo ga, čak tražio sam di piše biblioteka Batman, knjiga 38,
Dobro je ovo je dobro. Vidjet ćemo šta nudi sama priča. Za sad ono što sam vidio po crtežu, po naslovnicama izgleda fenomenalno, a ovo ćemo brzo pročitati pa možda bacimo i recenziju, vidjet ćemo kako ćemo se osjećati, koliko ćemo pive popiti za novu godinu. Tako da Batman otrov ide prvi na čitanje. A kad smo već kod čitanja, onda ćemo kao drugoga staviti Batman 3 Jokera, epizoda koju se isto dugo tražio, zato što prvenstveno ima dobar crtež, a i priča je dobra. Znači ja gledam i jedno i drugo da bude u nekoj kvaliteti, tako da ako je malo crtež slabiji onda moraš varirati. Recimo Duga noć vještica nisam uzeo upravo zbog crteža, pa on će doći na red kasnije. Priča je dobra, ali crtež mi baš nije nešto bajan, tako da oho, vidi Bad Girl, čovječe. Priča isto je dobra, prati trojicu Jokera, tako da to znam da su priča 3 Jokera, u stvari to je kao neko objašnjenje zašto ima uvijek da se uvijek pojavljuju Jokeri, to jest taj Joker, ali da je to uvijek jedna ista osoba, jel? Kaže, Batman ne razumije zašto ni kako je to moguće, ali činjenice su neumoljive. Čovjek kojeg je cijelog života lovio uopće nije jedan čovjek. Postoje 3 Jokera, čovječe. 3 Jokera. Ali dobro, vidjet ćemo kakva će priča biti. Ovo je došlo 150 kuna, a došlo me čak i jeftinije i opet je na 30%, jeli, kao i ovo prošlo izdanje. Tako da moramo vidjeti kakav je Batman, znači ovo je isto dobro nacrtano. Batman, to je knjiga, biblioteka Batman knjiga 26. Nema tu isto, bit će 600 primjeraka, samo dobri stripovi, normalno fibra, ali tu se nema šta reći, dobro uvezano sve. Evo, čim vidiš ovako, znači da bi to trebalo biti zanimljivo, barem po crtežu, a sad kad priča iznenadi, to će još biti bolje, jeli? Tako da ovo, crtež je odličan, to mi se sviđa, Batman izgleda dobro, evo opet spominju kako je njemu ubilo roditelje, malo dosadno već više, ali dobro, vidjet ćemo šta nosi ta priča. Čak su i na crteži odlično raspodijeljeni. Sviđa mi se i Joker kako izgleda, barem to je jedan od tih Jokera. Tako da ćemo vidjeti, ali ovo će se brzo pročitati, mislim nema puno teksta, koliko sam vidio. Nema baš puno teksta, znači jedan zahod i to je to. Malo veća, velika nužda i mi smo to prostudirali. Znači 3 Jokera Batman. Malo teže, ali isto novo, ovo isto sa ovog Interlibera, gdje nisam bio, ali sam naručivao isto 30%. Batman ponovno rođenje, to je ovo najnovije neko izdanje, Rebirth, kako se zove u stvari, ne Reborn. Malo teža knjiga, malo je, evo, ovo samo usporedbe. Malo usporedbe, koliko su skoro 3 puta deblja knjiga. Doduše i ova ima i više stranica, zato sam uzeo sam je zbog crteža, crtež mi se sviđa koliko sam vidio, nije brljavi, nabrljani Batman, ne volim te nabrljane Batmane kad su crteži Batmana nabrljani. Ovo će da barem liči na neki crtež, evo ovo je solidno, ovo nije nešto među mojim najdražim crtežima što sam ja vidio od Batmana. Dobro, ja volim Neila Adamsa, recimo, njegovi crteži su bili fenomenalni s Batmanom. Doduše, bit će, i svi vole Neila Adamsa, ali nema veze. A ovo je solidno, ovo je možda čak i više solidno. Šta reći, evo imamo i malo crteža. Evo malo lošijeg crteža ovdje, ali dobro.
Dobro, Catwoman je tu. Šta reći za ovo, ti muke, isto teško za dignit. Ovo me je došlo isto 30% manje, sad se ne mogu sjetiti kolika je cijena bila, ali 28 eura. 28 eura, sad sam se sjetio. 28 eura za Batmanove su metode oduvijek bile jasne, bori se protiv zločinaca gdje god ih nađe. Tako je Batmanu. Živi u sjednama i djeluje sam, ali kako Gotham evoluira, tako mora i šišmiš. Ali kako Gotham evoluira, tako mora i šišmiš. Dobro. Ovo je knjiga, ja mislim, 41, tako je. Dosta je crtača, dosta je scenarista, tako da neću to nabrajati. Izašlo je 500 primjeraka. Ovo je moderniji Batman, pa ćemo vidjeti šta tu sad iznosi. Ima, čekaj, mislim da sam vidio i Supermana malo, a nema veze. Leti Batman sa motorom, odlično. Odlično, ovo ćemo čitati 1.1. Evo ga, zašto sam... Ovu epizodu sam najviše uzeo zbog ove scene kad Solomon Grundy dođe i onda se Batman s njime mlati. Tako da ćemo vidjeti šta je uopće, kakva je priča i gdje je šta ovoga novoga Batmana. Je li to bolje od onoga možda nekih starih epizoda, pa ćemo vidjeti. Ali ovo će se čitati kad odradim. Neću možda za novu godinu ću 3 Jokera i Otrov, a imam ja i Zagora još čitati, tako da ima se ovdje. Štivo je dobro, crtež je odličan, evo ovdje je Batman jako dobro napravljen, tako da ćemo vidjeti šta nam donosi ova knjiga. Ovdje ima više priča, tako da ćemo vidjeti šta se tu radi, ali ovo u Americi nije baš toliko neku slavu doživjelo, pa ćemo vidjeti. Šta je to. Sljedeće šta nam je došlo. Ja sam Bane, to jest I am Bane, Batman. Isto jedna teška knjižurna. Nije kao onaj Rahan, ali brate, i to je blizu. Kaže mačke, šišmiši, šale, zagonetke i bin. Ovo je isto moderna verzija iste priče, bit će 28 eura sam platio, ovo je broj 42, ako je ono bilo 41, ovo je 42, znači ovo je zadnja knjiga koja je izašla od Fibre ove godine, evo ga malo stiropora. I tu me isto crtež, evo ga Swamp Thing. Isto sam uzeo zbog crteža, ne znam kakva je priča, mislim da ovdje ima više priča. Dobro, ovdje ima i drugih izgleda, Flash i Reverse Flash, znači dobro će biti. Crtež je jako dobar, mora čak i bolje nego Ponovno rođenje, Rebirth, ali ovo će biti dobro, ovo čak bolje mi izgleda. I am Bane. Znači, ovo ima dosta ovih neprijatelja od Batmana, to je dobro, to ja volim i to ćemo isto čitati. Ne znam, mislim da se treba prvo pročitati ova Ponovno rođenje, pa I am Bane, pošto to sve bit će povezano. Stranica ima, bome, da vidimo, čeka samo da obrišam šta je ovo, sjena neka. Stranica ima stranica, čeka da vidim 400 i 450 stranica sa ovim naslovnicama, znači evo ga, Solomon Grundy, Joker, Deadshot, Man-Bat, ko ovdje ima, htio sam reći Kingpin, ali taj je iz Marvela. Ima dosta ekipe, znači dosta neprijatelja, pa ćemo vidjeti, evo ga, Man-Bat, šta je ovo, Deadshot? Dobro, bit će gušt čitati Batmana, evo ovdje mu se nudi Catwoman da se zažvale, ali dobro je. Dobra naslovnica.
Sljedeće što je došlo, Batman super težak. Šta reći, nisam ništa znao od ovoj knjizi, ne znam sad, zaboravio sam koja je ovo po redu knjiga. Super težak, znam samo jednu stvar, znači knjiga 21, 500 primjeraka također. Ima ne loš crtež, ali sviđa mi se to što ima ovaj neki negativac koji je, kažu svi, zajeban, nekako hororičan, znači dosta horora. Tako, zaboravio sam više kako se zove, a izgleda ki onaj Slenderman. Zaboravio sam jednostavno kako se negativac zove. Znam da izgleda kao Slenderman, bit će neki vanzemaljac i onda ćemo se Batman ovdje sad pokazati. Isto izgleda variraju crteži, znači različite su po epizodama. A vidjet ćemo, evo ga, ovdje je dobar crtež, na početku nešto je malo slabiji, ali uzeo sam upravo zato što tu se pojavljuje taj vrag, taj vražji negativac, pa ćemo vidjeti šta je, di to vodi, kuda vodi. Znači, je li imao tu objašnjenje ozada. Nakon nestanka i navodne Batmanove smrti, bivši policijski komesar Jim Gordon pozvan je nastaviti nasljeđe mračnog viteza i postati njegovim nasljednikom. Ok, Jim Gordon će biti Batman. Ali dobro. Mr. Bloom, ja mi da se... Mr. Bloom, znači, kažu da je hororičan, da je zajeban i vidit ćemo koliko je taj negativac zajeban. Isto je nešto deblja knjiga, ne mogu reći knjižurna, ima i knjižurina, baš Rahan je knjižurna, a ovo još može proći. Znači ima i Batmana, izgleda, ovoga Batmana, Supermana, znači da bi tu Poison Ivy, evo ga ali ima puno naslovnice, evo naslovnica ima kao u priči nabacano, ali dobro je to vidjeti, uživati u naslovnicama, nije ni to loše kad je lijepo nacrtano. Bruce Wayne Detective Agency. Bruce Wayne Detective Agency. Dobro. Ajme, teško mi. Galerija, znači ima galerije likova puno. Agencija Bruce Wayne. Ima i to. Dobro, vidjet ćemo šta taj... Ok, čekaj, sad sam ga priklepio ovdje. Dobro. Ako vam se ovaj video svidio, lajkajte ga i komentirajte. Dodijelite i koji prijedlog. A ako vam se dosadašnje viđeno dopalo, slobodno se i pretplatite na ovaj kanal.